Thank you. 2 Corinthians chapter 4, verse 6 down 12. 1, 2, 3, go. Ngoba yena lo nkulunkulu lo wathi akuvele kukhanya ebumnyameni nguye futhi lokhanyisele enhlitiyweni kethu kuze sikwati ukubona inkazimulo yaNkulunkulu ebusweni baKristu. Kepha lamagugu lesinawo siwaphethe ngetitsha lelikhulu lokho kubonakalisa ukuthi lamandla lamakhulu kangaka akasiwo ethu kepha kaNkulunkulu. Sicinzetela nzawo tonke kodwa asipothoke, siyacakeka kodwa asiphele amandla, siyadingelwa kodwa uNkulunkulu akasilahli, siyamukulwa siwiswe phansi kodwa asibhujiswe. Solomon esethwala njalo emitimbeni yethu kufa kwaJesu kuze kuthi nekuphila kwakhe kubonakaliswe emitimbeni yethu. Ngoba thine noma sisaphila sinikela mihla le ekufeni ngenxa yaJesu kuze kuthi nekuphila kwakhe kubonakaliswe emitimbeni yethu efayo. Kanjalo ke kithi usebenza kufa kepha kini usebenza kuphila. Ya, ungawuphinza ke bese ke lalela nangithi manje ke la siyabona ithubeka kodwa nje alesithandazo wena babe siyabonga
wena uyinkosi amandla onke ekusisika ikhathi ngekhathi. Khuluma ngelimi lakho Nkosi, siyakwabula Ndoda, siletha kuwe ngaJesu loyinkosi yethu. Amen. Ngoba yena lo uNkulunkulu lokwathi akuvele kukhanya ebumnyameni. Nguye futhi lokhanyisele enhlitiyweni yethu. Kuze sikwadi ukubona inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni baKristu. Kepha lamagugu lesinawo siwaphethe ngekhitshana elibumba. Lokho kubonakalisa ukuthi lamandla lamakhulu kangaka akasiwo ethu, kepha kaNkulunkulu. Siqinisekela nzawo tonke, kodwa asibothoke. Siyadaleka, kodwa asipheli amandla. Siyadingelwa, kodwa uNkulunkulu akasilahli. Siyamukulwa siwiswe phansi, kodwa asibhujiswa. Solomon esethwala njalo emitimbeni yethu ukufa kwaJesu, kuze kuthi nekuphila kwakhe kubonakaliswe emitimbeni yethu. Sitawusebenzisa lamagama lawa-ke. Ingqondo yethu ingaphambuki. Konke esikukhulumako sonzisa la. Siyahlinzekelwa lawana ntongana. Kodwa asenjani? Sanibame nje ukukhuluma bazalwane. Unakhuluma ngoba sithindekelwa lawana ntongana kodwa asenjani? Ulokucindekelwa nako. Nakuthi kwanza wana ntongana. Ushiwo ngala nangesayitheni. Ushiwo nala ngeduku. Ushiwo nalapha ngephansi. Cindekelwe nzawana ntongana. Uthi wena kodwa noma kunjalo uthi moya waNkulunkulu lapha, kodwa thine asibothoki. Kube besingakhuluma ngesingisi, we don't lose shape. We remain intact. Asibothoki. Inengitifo letilana emaceleni kwethu. Inengitifo letishayisayo impilo. Kodwa kabonge uNkulunkulu ukuthi noma kithi nengangabo thine siyabe solo simile sika. Amen. Wabanga Israel nabewela lwandle lompofu nekubona babana uNkulunkulu badzabula lwandle bahamba emhlabathini lomile. Kanti kwakubhekeke ukuthi ngabe bafela khona. Kwakume lwandle ngala. Kume lwandle ngala. Bewela bayashela. Kanti before balowele lolwandle, lapho kwabo kwakumele ulwandle lubhoda kubonakala ukuthi ngemanti lawa yahamba elwandle. Emva kwabo kunempi yafalo yayingakemi kodwa yayinda. Bayibona ukuthi yedwa impi yafalo. La ngemaceleni kwabo
kwakunetintsaba batibona letintsaba kwabonakala ukuthi la ngenteka siphele la bantwana baka-Israyeli bakhonona bathi eMose kodwa bosimisaphi uyathi phakathi kwento letiningi labatikhumbula bakhumbula ikukabo imnanzi kangakanani ukukabo ayivakali inkifi nje awathi umfundwa yini bayikhumbula kodwa bakhumbula anyanisi uyathi unyaka bakhumbula sofani bakhumbula emathumbu umuntu osimulalela la sishiye emathuna ethu le ngabe siyawugcwatshwa le mfumba le kodwa Moses wathi khona losimedile yena akasimedeli ukuthi sitofela thina usimedele vele lesithembiso Moses waphakamisa amehlo wathi lwandle khona siyabona emva kwethu siyathi ukuthi uyenda Faro ngalapha nangalapha sicindzekelwe thine kodwa khona lapho uvuleke khona ibhovu lekile letulu le noma Faro eda ngala noma ngala ngekwethu kunelwandle emaceleni kwethu kunetintsaba kodwa la ngetulu la kuvulekile yes uvulekile la ngetulu la singakhuluma la uvakale singakhuluma la sikhulume with the living God kwenteke umangaliso vele kwabanjani lotshela umfana waNkulunkulu lokhona lapha ukuthi noma timo ticindzetela zawanatonkana wena awupotoki wena ngeke upotoke ngoba kukhona lapho uvuleke khona nomsatana angaplana cabanga ukuthi wena sewucindzetelwe yonke indzawo kodwa uNkulunkulu usuke avule indzawana thile la wena ungaphepha khona iBhayibheli lithi-ke nawufunda incwadi yabaseKorinte bekuqala sashibusa ka-10 kanti magama la kuthiwa kunetilingo letiyasihlela thine athi sibucayi ukhuluma uNkulunkulu letilingo ti-common kubo bonke bantu lithi letilingo natifika lishaya lempilo yakho tikucindzetela ngala nangala wena ungabothoki wethiwa yini uthi uNkulunkulu kanye naletilingo letihlobohlobo kukhona indlela lasuke ayivulile yena lithi letilingo natitya ukhanzakala ukuthi kukhona indlela lasuke ayivulile uNkulunkulu ukuze wena uqhubeke ngilapha kuthenini-ke bazalwane yini lele yenta singabothoki ibe kanti kukhona tifo lesetifikile empilweni yethu tiyishaya lempilo awufunde verse 7 kunetifo lesolotiyicindzetela impilo yethu iyacindzetelwa nzawana ntokana kodwa asipothoki amen sengititshatela ibumba lokho kubonakalisa ukuthi lamandla lamakhulu kangaka akasiwo ethu kepha kaNkulunkulu yini singabothoki ngoba there are pressures etindzaweni tonke ayacindzetela impilo yethu kodwa asibothoki noma bekubhekeke ukuthi ngabe siyabothoka bekubhekeke ukuthi ngabe siyafa kodwa mana sifa bekubhekeke ukuthi ngabe siyehluleka kodwa siyehluleki lokweni yasingehluleki lokweni yasingabothoki unako lokulapha evesini laka-7 kunemagugu alapha kithi amen kunani bazalwane kulumane kunani phakathi kwethu kunemagugu alapha empilweni yethu kunemagugu alapha phakathi kwakho
yiko nje wena ungeke ubothoke ngoba kunemagugu alapha ekhathi kuwe agcwele. Ngena umfanekiso ke nale bhodlela lami liphethe lamane ode lona empty lokuthi la kunemali agcwele abothoke ngiyadama kodwa akwendeki leni kulumani kugcwele kunjani bo kugcwele ngiko kumeke ubothoke. Thine-ke livi laNkulunkulu lithi noma sicinzetelwa hlangothi tongana asibothoki ngoba kunemagugu alapha kithi, kunemagugu abekwe nguNkulunkulu alapha empilweni yethu, therefore ngeke sibothoke. Noma letiko liqhamuka ngayiphi indlela kunema-rockets aqhamuka ayatapa ayadubula ayabhidlika kodwa angeke sibothoke ngoba sigcwele. Khulumani sinjalo bazalwane, sigcwele lapha empilweni yethu. Sigcwele ini kodwa emagugu. Sigcwele umuntu waze wakholwa kuJesu wangena embusweni waNkulunkulu, ungena umbuso kaNkulunkulu phakathi kwakhe. Naye imfihlakalo yethu thina singamakholwa singena kuJesu nathi singena kuye. Sesingahlamela isithi uhlala kimi sibantwana bembuso kaNkulunkulu asibothoki ngoba lamagugu agcwele alapha kithi. Kumele bantwana baNkulunkulu ngisho namhla ngithi sethembe uNkulunkulu noma sifanana nesitsha senkumba, sitsha lesiphihlikako kodwa thina asiphihli. Kule magama akhulunywa ngoJesu chapter 16 lamayana encwadini yaMateyu uthi nakhuluma apha nabafundi bakhe uthi bantu kodwa bathi ngibani. Bamtshela Yesu walapho uthi ninenge besenihleli lana for about 3.5 years nithi nine ngibani. Petru uyasukuma ngikushesha ukhuluma ngamandla namakhulu, wena uMkristu iphotana yaNkulunkulu lophilayo uthi Jesu hey wamhlaba umkhwele uyakandi. Yes ngibani wena uMkristu iphotana yaNkulunkulu lophilayo. Thank you for that. Asathi Jesu wena lowathi lokunje ubusisiwe. Legama lithi ubusisiwe lisho ukuthi sekwendile. Likhuluma nge-enablement. Wena sewuvele wentiwe, wena
you have already been enabled. Le enablement ayikethiwa umuntu kodwa iyenziwe uNkulunkulu lapha empilweni yakho. Ahambe Jesu ehlezi athi libandla lami ngiyalakha ekwedvala emasango eHades ngeke azale hluthi. Libandla lami ngilakha ekwedvala emasango eHades noma angahlanganisa azame ukulibothola ngeke libothoke. Why? There is divine enablement. Thina bengekona bazalwane sigcwele usizo. Thina bengekona sigcwaliswe usizo yagcwaliswa uNkulunkulu phakathi kwethu. Le usizo iyaseka. Amen. Khuluma bazalwane, tenajani usizo. We have a divine enablement. Noma semkhulela kufa, ngisemphethe ngokufa, ukutshela. Kule divine enablement ila kimi igcwalisa mina ngeke kubotoke. Noma ngafa, ngawuvuka. Thulele bazalwane. Noma ngafa ndaweni njani? Ngawuvuka. Ngawuvuka semanje. iBhayibheli lisho njalo. Nawufunda incwadi yabaseKorinti, esahluko saka 15 beqala. Akhuluma lelivi lithi ukhona inkathumulo enkanyeni, ikhona nelanga, ikhona inkanyeti, ngisho inkathumulo yenyama, ikhona inkanyeti etinhlanti, ngisho inkathumulo phela. Ukhona inkathumulo etinhlanti nalokunye. Bese athi-ke Pawula-ke njengoba ukhona umthimba wenyama, ukhona umthimba womoya. Athi lo mthimba lo ubekwa kunekubona, ungcwatshwa kunebuzelelo, kunokawuvuka kunenkathumulo. Uswa kuwa komoya. Njengoba sikubeka la wenyama, kodwa utawuvuswa kuyena umthimba womoya. Unjani umthimba womoya? UnjengoKristu. Unjani umthimba womoya? Awuvimba i-force of gravity. Unjani umthimba womoya? Ugcwele ikasimulo. Noma ngifa kodwa ndawuvuka angibothoki. Bangani bazalwane bami, thina noma sifa asifi ngoba sehlulekile. Thina noma sifa asifi ngoba sibothokiwe umlokufa. Sifa ngoba the right time for my death has come. Nakufika lokufa kwami loku-right, kusho ukuthi ngidawuvuka kuvuka loku-right. Asibothoke bazalwane. Why singabothoki? Divine enablement. Yini singabothoki? Sevele sentiwe, sesibusisiwe. Lesitsha lesingini silayishe sibusiso. Amen. Asibothoki. Now tubeka kancane la. Kuthiwa amabhuku siwaphethe ngetitsha lebumba lo-ke kubonakalisa ukuthi lamandla lamakhulu kangaka asiwo ethu kodwa abani. Ngithi akusebenzi amandla ethu, kusebenza amandla kaNkulunkulu. Awugijimele mfowethu. Siye chapter 1 Efeso verse 19 and 20. Nathi nalokhu kukhulu lomangalisako bemandla akhe kithi thina nesikholwayo. Lamandla lamakhulu wawasebenzisa nakavusa Kristu kulabafile, amhlalisa ngesekudla sakhe esulwini.
asebenziswa uNkulunkulu navusa Jesu kulabafile, wona lawo mandla asebenza lakithi. Sathane abathe uyabothoda lamandla amvuze. Lethi hlupheko ukuthi bathe liyefika liyashaya lamandla amkhumbise. Angisho constipation kodwa ngisho lamandla amvuselele njalo angavumi ukuthi ngibothoke. Kunemandla lasebenza kimi, asebenze ngilele, asebenze ngivukile, asebenze ngimali ukuthi kwentekane eceleni kwami. But the power of God ayasebenze empilweni yami, ayenzile impilo yami ingabothoki. We are being enabled by God. Lord, namuhla little flock, fear not. You are blessed by God. Amen. Nafunza encwadi yamaHebheru sahluko ngesaka 7 verse 24 na 25. Kunemagama lapha lakhulunywako. Ngicela siwabuke khulume kancane. Asibothoke bazalwane. NgoHebheru 7:24-25. Asibothoke bazalwane. Hambani nabe yonke indzawo nathi ukuthi thina sibothoke. Asibothoke thina. We don't lose hope. Amen. Hallelujah. Come. Sibajesu akupheli. Ngobe yena uhlala akhona kuze kube phakathi. Uhlala kanjani yena? Akhona kude kube phakathi. Ngakho-ke unawo amandla ebasinzisa ngalokuphelele labo labasonzela ngaye uNkulunkulu. Unjani kodwa yena? Unemandla. Unawo ngewakhe. Yiko ngesingabothoki. Lokhu kusho ukuthi laphakathi kuwe ugcishwe ngilelele emagugu lezi. Lesinziso. Ugcishwe ugcwaliswe igugu lelele insinziso. Ngeke ubothoke noma sekungathiwani wena awubothoki. Ngoba kufanele emagugu kunesinziso bazalwane lephelele, perfect salvation. Ilakini nakithi ngisindisiwe ngisho ukuthi mina ngasindiswa, ngiyasinziswa, ngiseyawusindiswa futhi. Lesinziso lokuthiwa iphelele, lo perfect salvation lovedwa kuJesu empilweni yethu. Ngulesinziso lesebenza igaba letinzathu. Kunesinziswa lokwenteka kuwe nawutinikela wathi Jesu ngene enhlitweni. Wangena Jesu. Wangena ngenkolo. Kona bashumayela nalapha. Bafekwe ikholo labo bathi siyamangala thina. Kunebalaba beluhamba lapha bathi ngisindisiwe Jesu ula enhlitweni. Ungena njalo Jesu. Idvonza endala. Bese iyangena ngehlitweni kwentela njani? Ngizike mina ubofunza incwadi yebaseFesu. Sahluko sala 3. Livesi laka 17. Lithi Kristu akahlale etinhlitweni tenu ngekukholwa. Uhlala kanjani Jesu enhlitweni? Ngekukholwa. Yena lo Jesu abese ubani lapha empilweni yethu. Noma uNkulunkulu lomkhulu kodwa uyangena phakathi komuntu ahlale ngekukholwa. Beke nesigodlo sasezulwini ahlale atamase
Sambulo 3 verse 20. Simple. La Jesu uthi buka la ngima ngasemnyama. Ngenda njani? Ngiyakufotha. Namuntu evale vilami avule umnyango wefitho yakhe mina Jesu ngawenda njani? Ngiyangena ngihlale naye. Ngidle naye ethetshani. Kweteke fellowship. Nelizulu. Uyangena Jesu empilweni yomuntu. Ukungena kwakhe imparts what? Salvation. And that salvation is a perfect salvation. Nikona makolo. Nina lapho ngathi ayiboni. Nina kungazuthi siyati uthi Jesu kulapha phakathi kwami. That is salvation number 1. Salvation number 2. Kulapho nasesihamba ke imihla ngemihla lapha endleleni sihambe silingwa nasekulingiwe ngawele sonweni ngiyavuka ukuthi Nkosi nami mina ngigeze Nkosi ngihlambulule lithi leBhayibheli nathi lesithi asikoni sinemanga naNkulunkulu simenda yini umqaphi manga kodwa nangabe kwenteka muwele sonweni kwenteka ngone lethi lelivi yena uNkulunkulu ulungele kusihlambulula asigeze kubo bonke kubi bese siphila eveni ke siphila impilo lehlambulukile ngoba sivuma khona insindiso le yelana mfabaleleni elibhayibheli lithi kukhona isikhathi lesikhulu lesitabo lalapho kuyaba khona isindiso lapho Jesu atawukwehla khona atowulandza labange bakhe abayise ebukhoneni bakhe bayohlala naye phakathe naphakathe. Leyo yi-final salvation. Lapho sesiqedile kona la siqedile kuphumela kuphelile konke lokunye konke nje kabe kuphelile na asithatha siya ebukhoneni bakhe. uNkulunkulu asinde bazalwane la uJesu sine perfect salvation. Yebo singabothoki yekela lesindiso ke ngakuyeka ninga perfect salvation. Siyawuthini kodwa empilweni yethu bazalwane kufanelwe nayinto lesithi kukholwa, faith. Lokholwa lelebhuku lelilampilweni yethu leliyakukwenta ungabothoki. Kukholwa kukwenta ukuthi uhamba ukamhlabeni ubone izulu usemhlabeni. Yebo lokholwa lokwenda Moses wasesemhlabeni wayekela kona wathela umnanzi lobekwa nabanye ngoba lithi livi wambona longabona wahamba ungathi uyambona longabona hamba ngesibindi eveni ufanelwe emagugu phakathi kwakhe. Nokutela bazalwane la namhlanje challenge kulona lowo khona la yini lekwele empilweni yakho uthi gcwalisa mali wena malabafishane ngithi keep your life filled up with God's treasures. Akagcwale Jesu ayigcwale isindiso akugcwale emandla akhe kuwe akugcwale ibusiso yakhe kuwe ngoba wena uphila emhlabeni ungewakhe yena kufanele ubothoke. Itingo lethu yakukwenda ungabothoka. Uthi lo munye alenyela akhuluma nje ufuna
sheshe ninginike ikhathi lekwenda abekhuluma ke alokunye nje wathi ngifuna ninginike ikhathi sheshe ninginike nami isikhathi sekwenda lokufanele ngikwende nginikeni nami ngihlulekele manje ke the point I'm driving at ngiloko ukuthi yesame lesifisi mesame loJesu mesame uNkulunkulu nikhona nokhona digcwalise aloNkulunkulu yena kanjani digcwalise aloNkulunkulu uvumela agcwale lapho endaweni kanjalo ngempompo angibeke namhlanje wegcina esesiyenda nesi nafunda incwadi yabaseKolose sahluko saka 3 iverse laka 16 lapho kukhulunywa athi moya kaNkulunkulu ngapostoli Paul athi leli la Kristu alihlale alende njani bazalwane lingaphephuki lokusho ukuthi lingathe lingathathwa kulonto ebusuku alende njani leli alihlale elimahlale lapha etheleni lihlale etinhlitiyweni tenu lingahlali kuphela liphuphume amen liphuphume ngesizulu ngesiswati livame libe linene uma lelivi lihlala la empilweni yakho it becomes God's treasure to keep you punching every day. Suddenly, nobody ashaya, you punch. Ashaya. Ashaya. Oh, Jesus. I'll show you who's Barrera. Wana matu. Raple mata. Shulani matu. They've shattered the Shire. The word of God punches. Ashaya Amboto. Woman great, the treasures of God in my life. Mvumelema khona sesithandaza namuhla. Gcwalisa impilo yakho ngezinto zasezulwini. Gcwalisa impilo yakho ngaJesu ahlala gcwale. Gcwalisa impilo yakho ngesinziso yakhe uvume lesinziso ibe isinziso lekusebenzela wena. Gcwalisa impilo yakho ngekethembiso yakhe. Lasakanto abathashaya uthi wena God said. Not only he said, but God says. uNkulunkulu uthi abathi uyashaya yebo uyashaya but God says this about me. Ashaya Sathane kodwa wena uthi uNkulunkulu uthi ngami angishungo. Ashaya Sathane wena uthi uNkulunkulu ngami uthi ngeke ngeshulwe I'm too much on le ngcwele angibothoka ngabe ngiyathela ngiyaphambili ngoba kunemandla kaNkulunkulu lasebenza empilweni yami imihla ngemihla la utsuke unekukholwa ngigcwala kona. This faith is a transforming faith. Lokholwa lenabo in the hand you will receive uNkulunkulu every promise that awubathi umsebenze. Lokholwa lokulakini lokufanelwe lakini
ukholwa lokuyawunenda ngithi keep marching on noma ngingasaboni indlela kodwa yena uyongiphumisela endleleni yaphambili. Babehlabela kanjalo phakathi. Noma ngingaboni indlela yena ongilungisela ngiyakunyathela angithi kholwa lokuthi uthi kanti ku-empty la kodwa ngiyalubeka unyawo lwami in the emptiness and God will provide. He will sustain me. Aende lunyawo lwami lungabishi ibe kanti ngiyathele ematini kwenzeka lokhu Peter. But when he lost faith, wakwila. But faith yena abekhona isubstance lo ngiyathela kuyo in the emptiness. That's why mele upothoke kodwa uyawubhanja uqina ngoba uvalelwe khona phakathi kwakho. uNkulunkulu asile bazalwane. uNkulunkulu asibambe ngesandla sakhe. Asingehluleki uvalelwe ama-treasures phakathi empilweni yethu. Shiya lokho namhlanje. Lo lapha namuhla ngibheke ukuthi nakusasa kunekhansi. Ngibheke ukuthi nakusasa kunekhansi. Ngibheke ukuthi nakusasa kunekhansi niqinile. Ngoba nina kufanele ama-treasures phakathi kwenu. Angisafi nina. Angisaphodoki nina. Noma ngingacindezelwa kangakanani. There is power emandla kaNkulunkulu that will keep you moving on. There is a blessing of the living God that enables you to move on. Noma ngabe Sathane akufungela kangakanani. Levithi ngiyalakha amandla nami ethi welithwala emasame ayidesi ngeke aze alihlule. Amen. Hayi bazalwane bami mvumeleni ngiphinzele kancane kepha lamagugu lesinawo siwaphethe betitsha telibumba lokho kubonakalisa ukuthi lamandla lamakhulu kangaka akasiwophethe kodwa uNkulunkulu somandla. God is at work in your life. Allow him to work in your life. Mvumela ubambe ngesandla ukwazi bona kwaba kuya phambili ngoba kunemandla akhe akusekela imihla ngemihla. Akesolo akuthuthukisa nje. Akesolo akusekela nje. Baba sibakufumela kodwa niqhubeke phambili ngoba kunemandla lamakhulu asebenza empilweni yakho. uNkulunkulu akanibusise. uNkulunkulu aniphathe ngesandla sekunene. Amen. 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 Khulumani nithi ambothoki. Come again. Khulumani. Thank you. Hambani ke ningabothoki. Ngoba uNkulunkulu ushilo njani. Wathi nongacindezelwa kangakanani kodwa wena wenijana. Ngawubula ke awenijana. Nakunenakuhle tafuleni kodwa wena wenijana. Nakunezihlupheko kodwa rambu wena wenijana. Akubothoki mina kodwa kuvalelwe emagugu kimi endaje soloku ngiqhubeka uNkulunkulu wami angisekela ngiqhumbe imihla ngemihla kuze ngikhahleleke ngesheya. God bless you. Babe kwenu cela usithandazele baba. uJesu wami uyaphila ngiyakwesaba ikasi lakhe
vela kimi sithobe sebhola uma